uBruce Vuma Miguel emuva namayelo kati kamathathu benayo lapha ke uModi kanti ke phambili khona ke Jubane elakhe lapha ke uLilepo benayo lapha ke uDuba ku midfield ukhona ke mfana wase Uruguay uGustin Serinho njobona ke phambili yena ke uLilepo benayo ke uDuba benayo lapha ke uModi kanti ku midfield yena ke uMarti ngapha ukhona ke lapha ke uTape Ira intini goalkeeper wase Ivory Coast Mlungisi Mbunjana muhle ngempela ke lapha yena ke uMlungisi Mbunjana forever njobona ke phambili yena ke uZatsimovic una 8 goals ke lapha yena ke uZatsimovic sekunjalo Betway Premiership wephakamisa ngamakhanda nalike thuba uMatoto ukhona ke uMarti Serinho ifuna ke Nqobo basebenza lapha ke goalkeeper Tape Ira sebenza lapha ke goalkeeper yena ke Tape Ira badlala ke ngokulingana imidlalo eyisikhombisa Rafusi Bongisakho uThilisi mase kuvela ke indiza lapha ke Wartam Serinho bambiyayeka Matoto umile uDuba hey Gaga yaphasi kaMgaga ngenhlanhla nalake thuba ke namakhosi wenze njani Duba nanga eceleni kwakho Serinho mawubuka ifoul ke le nalake ibhola ke first touch phasa la ku Serinho la eduze kwakho ngoba makuskore ke uSerinho kuzobe kuskore nawe Duba una 3 goals makhosi Serinho deflection corner kick iyalifuna ke igoli ngapha ke Kyle Chiefs nanga yakumthinte lapha ke inkonzo phake manje ke balivima ngapha ke uyaphambili manje lapha ke uDuba is 4 against 4 usalpolish ibhola ngabe uyaphambili lapha ke uDuba ibhola ke kuphakamisa ke uDuba Matoto John manje Lilepo ake sibheke le bhola ke lakhe lapha ke uDuba uyaliphakamisa ngale ku blind side hlaba uze Petro Vuka uze Petro uyageja lapha inako Lilepo abadlala lapha enkundleni Sibeke uyaphambili ngejiba manje ke ngejubane ke yena ke uDuba uyajika ufuna ukuphasa ngapha ke Nqobo Matoto kanti kakhala nyoni amathuba nje goalkeeper nje safe la Vuka uze Petro wakamabhilidi bese nikhala ngecoach nabaphathi bafika meke fika la eNingizimu Afrika ngithi hayi mhlawumbe ke hayi uyadlala nje nala ke Duba Samavic sebenza ke lapha ke mbukela uMigwe ngithi hayi ngiboni kahle bese offside kodwa hayi bengayona offside nangu Kisimus Yamatot nalithuba lakhe washo umzondota nangu Duba elibeka phakathi ke ibhola lapha enake uDuba iphutha emuva elayo ke TS Galaxy njengobona ke lapha enake uDuba la ibhola ke uKisimuzi lapha ke uSerinho wasebenza ugoalkeeper wethi follow up uDuba zakhala iserve angazi bekeza lapha yena ke uLuthweni ufaka amanzi endini walibeka phakathi ibhola ke lapha yena ke uDuba 34 games amakhosi ajabulile weliphakamisa ke uDuba nayingozi nalithuba man Samavic ake sibheke le bhola ke mbukeli ngapha ku blind side ayi wasebenza ngempela lapha yena ke uVuma ivimba ngapha ke uNdamane Sibenansi ke corner kick bhola liphakamisa ke lapha ngamakhanda sebenza umkhonyana Matoto enzima ke isave lapha ke lokubona ke sebenza vimba lapha yena ke uLitswana iyabukela ibackline yeKaizer Chiefs free header leya
babili abadlali bekhathi bayabukela uSolomons. Ira njengoba ngishilo ukuthi ayakho mnandi la enyaweni. Nangu Khisimusi futhi madoda. Seringebo. Madoda. Ekhona. Ake sibheke umbunjana. Nangu Khisimusi. Ukhethe kanje Serino. International player. Saba uze Petro. Uyagetha Serino. Khale ngecoach. Intwana encane lapha under 10 yena la kethuba lekalaka yebo hero lapha ezondi baningi abo coach hayi kungempela komsebenzi abawenza ngoba kusuthi baya coach kuphela kuzomela futhi babamonitor abafana babanikeze nokudla babalande umsebenzi vele make ungena ngaphakathi ke manje ke lapha ke wadribula kamnandi nala kethuba sebenza ke uMarti. Goalkeeper yapigwenyana kodwa ke kwathola ke goalkeeper la kuba nje ukugcina nje mfana ke Phusi uye phambili ukugcina nje last touch uyedwa ngapha ke uModi uyakumbunjana step over noma njani Modi shaya pass hayi beyinhle la pass ka Modi madoda. Ake sibheke le bhola. Ngule move le yakejubane. Siyoskora nosindaba hamba kancane. Weliphakamisa. Goal kick. Kubuza kule minyaka sadlala. Weliphakamisa lapha ke. Loda Shay. Hellatwa ngapha. Hellatwa ngale. Ake sibheke le bhola ke mbukeni. Awangene zodobe madoda. Nali ibhola ke ibeka phakathi. Wabuya ke umbunjana wenza ke follow up. Walibeka phakathi. Enhle ikhona kick kaMaduna. Nangu uDobe kanti uskora uphi uDobe. Bemsashi waskora on goal uDobe. Betha ku Cape Town City. Betha ne Sundowns. Nange first touch yakhe. First touch yakhe ukora ngamu. Selela phela ke imzuzu. Sibeka ke phela balkhona nala ke thuba sebenza ugoalkeeper. Bele cross ke. Ethi yasam. Masam. Zamovic run phela Masam. Nala ke thuba. Yamadoda ikhona. Elokuwina ke leli. Onside. Detection. Sosvic. Bemvimba ke Sosvic. Wathi unompempe umchizo phela kanjalo ke umdlalo ke mbukeli. Kunzima ngempela lapho kuyena ke uNabi embukeli kodwa ke namhlanje ngeke ngimsole ke uNabi. Abadlali baye ke Kaizer Chiefs lapha ke enkundleni abasulo ke amathuba ke namhlanje.